Os nathoch chi benderfynu llusgo'ch hun ar y maes i ymdrochi mewn mymryn o ddiwylliant yn hytrach na just pydru yn y dent, falle bod chi wedi pasio murlun arbennig yr artist psychedelic Mr Pete Fowler. Wel, nathon ni ofyn i Pete ddod i beintio'r murlun achos mi gychwynnon ni y prosiect efo'r murlun flwyddyn diwetha efo psychedelic. A mae Pete wastad wedi bod yn un o'n hoff artistiaid i ers yr eiliad nes i brynu record furries am y tro cyntaf a gweld i waith o. A wedyn dysgu mwy am i waith o a dysgu mewn cariad efo'i steil a'r cymeriad sy'n ei waith o a'r doniolwch. Felly, oedd o'r dewis perffaith i beintio'r murlun. A da ni falch iawn bod wedi derbyn y gwahoddiad. A mae wedi cymryd ato, dweud gwir, mae wrth i fod, mae wedi bod yn greu lot o waith ymchwil, dewis, stori, chwilio am stori i gyfleu yn y peintiad. Ges i sgwrs bach efo Pete ar ôl fod dderbyn y comisiwn a trio meddwl be'n union fysa fo'n beintio. Yn amlwg, mae steil nodweddiadol o, mae o'n defnyddio lot o gymeriadau eitha psychedelic rhyfedd yn aml. Felly, oedden ni'n teimlo fella fysa ffendio rhyw chwedl neu rhyw stori ddiddorol oedd efo delweddau anghyffredin yn efo, yn gweddu i'w steil o. All the characters are myth and legend, even though they're sort of fantastic and out of this world, I think everyone can relate to in some way. For me, it's just like something that sort of excites me, really, and you know, Wales got such a rich history of myths, you know, things like the Mabinogion, but then just, you know, all the different things, the kings. So the more I find out, the more inspired I am, and I actually want to start a sort of self-instigated project about you know all this stuff and get into it a little bit further.